abashukusako abebembire hurureji batugambira habwenchi batire hentebe kanseji tukwataganena na abantu bitukora nabo hagire ukubyara emiti abo kuba nturebe bitukora byona imbere yensi yabeta dagarice kuya bireri tuje kubatinde kituyamo so tukoragana aba National Forest Authority ekitongore cya government ekikurebere evira batwirize emiti urukumi na kikumi buri chacha heriyo no mucanga cyitwa cooperating twenda kugenda tubyara emiti so abo environment yishonga mpango eyitubye kufanayo when tugeza aho kutandika n'amashomero kutandika n'amakarisi institutions yakabyara emiti ejura zitu zigaruka ngo kuzabizibya kare kandi twatwarigeraho institutions tuzaguza tuzo mbataba burijo abantu batandika kubyara emiti emiti 10 niyo kuza kubyarwa kandi myinji neye bijuma umako gugwa bataka ko yire baza kuba tubyire emiti hakiri 15 konke ibyo nantubukora kugira ngo ito itukora tshime kubantu hakuma abo kuba ibitukora byona bikwatagirinde nane obuhangwa bwensi abakushije byo buhangwa nyina ngumba mayise ngo nibaza kurungushwa sikabo kuba omurama gwa president guteko mu nkora kandi nko muranga gwa shukusako twenda ngo tumanyisa abantu ngo environment ni nkuru munongo cyo kurebera ntsaga b'imiti all institutions churches amashomero ga primary na secondary amakanisa ga full gospel na mizikiti buri shomero niramzo nibyija kuganyirwa mu hurureji hatari mu kushorora na ba member basako nabo nabo kuganyirwamo gasha kwa Michael atwachiri